Clear to te chibai ule PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin January ni somthum pakhada janga February ni riat in kara kaushan rongbol na Chanchin ni lo ngai thlang u AGS mission in BES mong buatlo February ni thum sang ni som ni panga khan Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS mission Reverend Elvanal Sanga Director Education Department le puting hak sanga mission promoter te chuan BES mong bu an tloa BES mong bu hi BCM Education Department waya hunrei taka nu in BCM Assembly sang ni som ni pali ro rel na in mission department kuta da ni ro che ati angin Director Education Department Reverend Elvanal Sanga chuan Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS mission he na ahlana Ming po BES mong bu nito lovin Baptist Mission School BMS mong bu ti anito ang Hetimin nag accreditation B+ grade an mu awanga pathian hne na lom thusei na hunan mang February nili sang hi som hi panga khan Higher and Technical Institute Mizoram Hetim campus sa Hetimin nag accreditation B+ grade an mu awanga pathian hne na lom thusei na hunan mang he hun hi Reverend Arlal Nunzira AGS service in kai shwain pathian hne na lom thusei tong China ane nuwa principal pu vi wan sang an thutoi soin hetim din huntang puile he hun an man thei chantlang puya soi nuwa Dr. John Silal du sakan nag accreditation chong chang soifia na ane General Secretary Reverend Dr. Arlal Biaklian and Hetimin Tundin Hunan Ten Take Nana, Patian Hendalom to Soinele take top Swa Abula Janga vo in Henga, Malola Tote, Tok to Nimek Lekal Swak Tote Chanhem Gaina Avanga Dundin Hun and Nidan Tesoin, and Malam Hunatana take top Swatsun Zom Torin Zir Lightele Tok to the Afoibok. Zirlai tin hena changin namlam munam tak entirania Erika Zorin Pui Assistant Professor in Pathian Faknala Saknu in Reverend Elvan Lasanga Director Education Department in Melsom in Hunachi nani Hetim hian nak assessment and accreditation thok hat nahi December ni som panni atanga ni som pathum sang hi som hi pali khan paltlangin December ni som hi sang hi som hi pali khan result ti chhuania B+ grade mu in Mizoram Sarkar and Kol Nilau College zinga nak accreditation nei masaber alo ni ta ani Hetim Boys Hostel Quarters honnale multipurpose hall saktur lungphum na nei ani February nili sang hi somni pangave khan Hetim Boys Hostel Warden Quarters thar sakchu Reverend Arnold Nuzira AGS service in ahonnale pathian hne na hlanna aneya Hetima thoktu tele BCM headquarters thoktu te he huna hian an telani Pularam Zava JE Property Department in Technical Report lang pui pe in October ni sari sang hi somni paliya sakchan ni in December ni som paruk sang hi somni paliya sakzo aniya Asakna atan hian cheng noi som pasari jing khat zakwa som thum pasari sen ani thu atar langa alen zong hi fit som thum panga point panga asele fit som ni paroka zawani thu atar lang Boys Hostel Warden Quarters honna nei ani nu hian heti multipurpose hall sakna tur phum na hun man zuenia General Secretary Reverend Dr. Arlal Biaklian an phuma upa Engineer Victor Larina Masailo Director Property Department in Multipurpose sakdan tu ro manatlang puyatar langa fit som ruka zawle fit som riat cheya saktura ro manani thu soya cheng noi za som kwa pakwa budgeta da ani thule abulchen nang cheng noi som ni ro man ani thu soibok Recognized evangelistic team speaker Depualin Intwaitharna refresher course neyani BCM recognized evangelistic team speaker mi som palited so February ni thuma changa ni sari sang ni som ni panga khan Jubilee Bible School ramzau tlang sir ko na Intwaitharna hun refresher course ne puyan niya he hun ahian subject shang contemporary theology Christian counseling practical sermon le BCM doctrine te zir na hun manani Self-help group Mwalian pui Depualin account training neyani February ni ruk sang hi som hi panga khan Nulati Lalfon Valley Assistant Coordinator Relief and Development Swan Self-help group Mwalian pui te chutlo in account book training ane puya mi chetan bi kamalak na self-help group hi aizol lungle longtlai area ate dinania group som paruka members som kwa parukan ommekani self-help group te hi lon pek chinan nia an lon la ka chang hian group member ten aizon na shanga bulchanin intunun nan mang chawmekani Relief and Development Department thok tu te hian heng self-help group te hi kumtin voi ni tlot chhuakin an malak dan te en puin zirtir na an pechin ani MGKP in thilpe kan hlan
February ni sang ni som ni panga pathian ni chnu khan MGK Pishwai to the Chuan Christian Hospital ser kon le chomdol ne in tan thil pe kan hlana Christian Hospital ser kona IV stand sompali hlanin thil pek hlan na hun hi MGKP president upa arle ro chamana kai shwaya nula jailerin tluangi MGKP treasurer MGKP IO in thil pek hi hlana upa Dr. Ramzawa director medical and health department in hospital IO in Nalodonga Reverend F Zorin Khoma MGKP secretary in Lom Thosoi Jong China huna mangani Heminu hian somdol na ina MGKP shwai dum hasate malak na MGKP recreation room ada tour smart TV hlan na hun mangle in MGKP president upa arla ro chaman thil pek hlan na huna kai shwaya MGKP finance secretary rongbol tu h lalruat kiman MGKP IO in thil pek hlan na aneya Assistant Project Manager Nula Silal Ompuin Somdol ni in IO in Alodonga Reverend F Zorin Khoma MGKP Secretary in Lom Thosoi Jong China hun mangin huna kharani heng thil pek te hi kumsang ni som ni pali GKP de tholom ting khoma changa leyani Sunday School Seminar le training neyani February ni khat sang ni som ni panga imrin ni khan Rasibeng Pastor Bial Sunday School zirtir tu tele puipa te polin seminar ne yania BCM biak in Moria lungleya ne yania resource person atan upa im thansiama Sunday School trainer le upa bising pari Sunday School promoter te an manga Bial chung ko shan shang panga atangin Sunday School zirtir tu le puipa te mi za pani an kalani Hemini vekhian si hawes biala Bial Sunday School training Misat labia kina neyaniya sumhadar so matanin upasilal manvela Sunday School trainer in zirtir na pe in sia hawes biala hian kaushan panga an oma sia hokhachung kaushan pathum le khopon lungpuk le phura kaushan te atangin he training a hian an telani Sunday School meet neyani February ni khatle ni sang ni som ni panga chung khan longtlai not bial hwa pin Sunday School meet BCM biak in electric veng longtlaya neyaniya resource person atan upa PC vanal rova upa kilal sang kima Sunday School trainer te ba ka upa LT larin moya BCM electric veng lunglei te ankal Inrini chuna bial chunga Sunday School zirtir to le puipa te polin training ne ania mi som kwa pathum kal khomin hun chata kan mangani Inrini zan le pathiani jing le zana te resource person te hena tang hian thu cha sarmon ngai thak ani bok ri hlo do committee meeting ne ani February nili sang hi som hi panga thole ni chumadar som pakhat khan social concern noya subcommittee pakhat ri hlo do committee te chu BCM committee meeting room number 1 a meeting an neya Reverend Arlel Nunzira AGS service in meeting he ka ai shwayani meeting a hian ri hlo do ko ngamalak dan tur tlang puirwa man na siamani a kumsang hi som hi panga jun ni khat pathian ni jing ri hlo do Sunday ta na man hun a jong chai rol na ni se ti in ra man na an siama can be trainers te an wat so apiangin ri hlo do pwala hun man ni se next gen le foundation for drugs free Mizoram BCM recognize an ni angin achul anga man changkai ni se ti te arelani Rihlo do konga malak nakal puime ki additional DC lunglei excise and narcotics minister le social welfare and tribal affair minister te shia tirni se ti ania twal chung kaushan malak dan tu le rahman na te siamani bok missionary som panga tir chu an ni don February ni kwa sang hi som he panga pathian ni chomadar som hian BCM biak in pupui le BCM biak in zonuam aizola te missionary tir chwa in khom wat sayani dona missionary som panga tir chwa aniang heng tir chwa tur te hi Jubilee Bible School ser ko na orientation kar ni chung ni pui to anni missionary tir chwa in khom pupui lungleya hian Reverend Lerem Siamral te director mission department in Kai Shwain Reverend Abram Din Moya president in tir chwa na anayang Missionary tir chwa in khom BCM biak in zonuam ai zola nei tur hi Reverend RC Lal Thanzama bial to pastor Zotlang bialin Kai Shwain Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS mission in missionary tir chwa na hi anayang Missionary tir chwa tur de chu hengte hi anni Frederick Zawram Moya lunglon lunglei Silal pek hluwa lunglon lunglei lalnun puya Zotlang lunglei si vanal chakimi pukpui lunglei si laram zawa pukpui lunglei ijmal som kimi venglai lunglei kelal nun sanga mual chuam south jelarem pui sikul veng south vanlai phai rebek si remrat pui zemabok aizol ram engmoi luangwal aizol Nalman pui marli lalrong bola fana gilit aizol tenupa H vanal chan puya khumtung bingur than sangi le David lazui tluanga tenupa thingsai lalrun remi khong bok pangzol ke laram sanga thiltlang ti anni
MBMP shwai tu ten JS MBMP income puyan man pui February ni khatle ni sang ni somni panga inrin ni changa pathian ni khan jampui sakhan baptist mi papol JS BMP chuan mihliang chi baptist biak in tripura a income puyan neya thupuya in tawdelti manani he income pui hi MBMP shwai tu te atangin puarlal din liana le rongbol tu si nei kunga executive committee member te ankal puarlal din liana executive committee member in MBMP IO in greetings atsoya inrin ni nileng in no rel na nein inrin ni zan pathian ni jing le zana te income ne yani MBMP le GS BMP te hian in palaiton turin thu an lo da to a thei chin china in palaiton zelan tumani Bru Baptist Church Assembly voisom pasari na manani February ni rukle ni ko inkar hian Bru Baptist Church Assembly voisom pasari na chu ngalim lui longtlai area a neyania thupuya buitling nun heprai bung ruk chang khat manani Rorel hin hi chung zir top le inrin ni ya neyania Rorel palai member an culture he pathian ni chama in pathian biak in khom neyania pathian ni jing in khoma Reverend Zodin Sanga executive secretary in pro pastor pakhat ordainin Reverend TC Zodin Sanga executive secretary TL Lemin pathian thutsa assembly thopui puitling nun heprai bung ruk chang khatti mangin ngai thla kania chhnua lalpa zanria sacrament in khom neyani bokang Reverend Zoena apito ngeng pui muza pastorin lalpa zanria sacrament hi abwat sayanga in khoma piang in zai pol zai ngai thak chin ani bokang tuna hian twal chung kaushan za paruk omin member zong hi sing khat zakwa zani som ni pakhat anom me kani CT scan le colonoscopy honna le pathian ne na hlanna nei ani don February ni som sang hi som hi panga thochen ni jingdar sari hian CT scan le colonoscopy honna le pathian ne na hlanna nei ani dona CT scan hi Mizoram sarkar jengin man phalne mu to ni in tuna hian man ngal thei tura ro man felani to bok honna income hi upa Dr. Ramza wa Director Medical and Health Department ni nakai shwayanga technical report pe ngal bokang honna income a hian BCM a thok tu te damdoi in a thok tu te le som big te tel tura be se an ni technical report ngai thang zo hian General Secretary Reverend Dr. Arlal Biak lianan kaushan mi pui te le amamo tu apiak man thei turin honna le pathian ne na hlan nan ani ngal bokang MBKHP Executive Committee meeting ne ani January ni thum sang hi som ni panga zir top ni khan MBKHP Executive Committee meeting BCM Chan Mari Committee room a nei ani President PHK Lian Zavin meeting kai shwain Secretary Lalming Moi Chong Thu in November ni som ni pariat sang hi som ni pali atanga January ni som thum pakhat sang hi som ni panga chunga MBKHP malak na le rongbol na report tlang pui pe in report na Thailand in Grace Society Board noya thoktu te le chomdol na ina enkol line te Christmas thil pek hlan ni thote chomdol na in home mother jailer remoye superannuation pension at swak tha ani thotele steel structure pandal leinan cheng noi som panga BCM ma pek fel ani thote tarlan ani thurel tlang puite meeting a hian kumsang hi som ni panga MBKHP Rorel BCM biak in Central Church ani turata na agenda tur le budget terwa manani a kumsang hi som ni pali BKHP dei tholom chu ramchung mission le BCM noya kaushan har sa te chanpuina na man turati ani angin ramchung mission field ta kaushan pasari le twal chung kaushan som pani hena sem chwa tura relani tin kumsang hi som ni pathuma chonghe chongchai tholom mangin mission field panga chanpui tura relani February ni riada changani kwa changhi somni panga chungin BCM biak in New Verveka MBKHP Sakordai Pastor Bial in khom pui voi somni palina mangturin MBKHP Secretary Lalming Moi Chong Thole is Executive Committee Member PPC Lalvo Bikile Rongbol to Dr. Zawram Thangite Ankal February ni sari achanga ni kwa changhi somni panga chungin Iswa Krista Kaushan biak in Balpui NG EKK Nupol Headquarters Balpui NG in khom pui voi somnga pathum na apalai turin MBKHP Treasurer PV Zauthan Buangile Executive Committee Member PF Lalnei Puite Ankal MBMP in Kompui Sang Ni Somni Paruk Organizing Committee meeting Neyani February nili Sang Ni Somni Panga Thole Nizan Khan Mizoram Baptist Mipapol in Kompui Sang Ni Somni Paruk South Ban Lai Pai Pastor Biala Nga Tur Organizing Committee Te BCM Darzau Kaushan Committee Roma and Chukom Meeting Hipo F Laldong Liana Organizing Committee Vice Chairman Le BLBMP President Nimbokina Kai Shwaya Rongbo to Sidle Road Sunga Organizing Committee Secretary Nena Jingin Rorel Tlang Pui report ngai thakani
Report in the Tarlandanin MBMP atangin cheng noi som mu to ania fundraising committee in siam calendar t-shirt le lukhum MBMP ro rel sang hi som hi panga hunat lang zaran tum thote committee masala main bo zui to ra ada shang shang bo zui ani dan te ngai thla kani bok subcommittee shang shang budget ruam manan pompui ba ka chakta ka malak chaudan tur te report a hian ngai thla kani Reverend PC Larin Oma Bial to Pastor South Van Lai Pai Pastor Bialin Rahman na shang shang ti siam pui ba ka kung engki ma choi o mani Adi Baptist Union in General Conference voice som nga pathum na anmang February ni sari atanga ni ko chung hian Adi Baptist Union di chuan General Conference voice som nga pathum na Baptist Church debing abua anneya Speaker tan Reverend Arlan Nunzira AGS Service le David Lalreng Puya Principal MCES te anmang Kathushe tu te inni ang tir ko te thil ti bung khat chang ria ti mangin pathian thu ngai thla kania in khom pui hlok takan mang Ramthim rongbol na Chanchin ni lo ngai thlang o Tripura Field February ni thum sang hi som ni panga hian SSBA MNE committee chu gongraya neya Chanchin thashil na konga chakzo ka malaturin Pastor Circle Mission Committee andin tharani January ni somthum pakhata changa February ni sang hi som ni panga chung khan hachuk Hapar Baptist Association in Khompui voi som pathum na neya hehuna hian field director Reverend Zading Liana Patsuaule SSBA executive secretary Reverend Sidon Torai Molsom ten anman pui MP and MH Field February ni thum sang hi som ni panga khan ringthar Baptist machang pasari le ringthar fanaw hlan pali an nei thar kum sang hi som ni panga chung in ringthar Baptist machang an nei to zongjong hi som pakwa an ni Arunachal Far East Field February ni li sang hi som ni panga atangin Rian Law English School le Mount Carmel School Roying Den Board exam an nei chana February ni som pariata an zawang Wancho Baptist Area 3 te chuan evangelist training February ni sari atanga ni ko chung khan an nei DLNBCA chuan BCM ne na kumsom ni panga tho dun na sha rengnan Jubilee Hall sak na anchan BCM in cheng noi nga tho bokani January thachung in ring thar som ni pakwa an nei Cambodia Horayos Baptist Church member te in khom na turle boys hostel ni bok in lwa tharania February thla atangin an lwa chana evangelist monthly meeting po in lwa thara hian an nei chan February ni kwa chang hi som ni panga tunkar pathian ni hian an in khom na mun pathian ne na lan na an neyang heta hian hostel a om tlangwal pakhat le nula pakhat baptist ma chantir an ni ang Jharkhand Field February ni ruk sang hi som ni panga kha native workers meeting ne neya heta hian Sunday school zirtir tu seminar ne ngalani Arunachal Pradesh is Field January ni som ni pathuma changa ni som ni pali khan bari khwa along bowling circle evangelist and missionary in church puzet diwan nalwa ta hovin bari khwa outreach program an mang January ni som thum pakhata changa February ni khan Ruksin Circle Mission Committee tin en chang kopin missionary ten mirem le bilat khwa ate outreach program an mangani Khatizong Tunhnai Chanchin January ni som thum pakhata changa February ni riat in kara kaushan rombol na kan ngai thla ka kan clear ho thete choni e